Ona mate team wo ho. Oh, na anope mame fa akonya su na me update enkofo ana watiefo ne wahwefo efa onabo maso Kofi Jumah de ne ho. Na me kasa e bi atete ne wo ha mu a mame fa me de kura nhase me hye matakari unse wie mu ohye enye de ampese me hye ni o ye doom light from be ahomache ameniti 130 ebeti semri ya me no kasa ye doom no area atonsu etinya de ampese me hye ni o anya de opa ho ni dabi matakari shishi de me hye mu sai ba tare na mantima nto no ojase ene wo se me hye wi na me deba nti already no ameti akra me bre ojase go mu ohye na me mpese me pe light clothes measure but because mantima nto nti na me na mu nti already there atete number 1 number 2 say exactly a week today ena maso Kofi Jumah call EOCO boss ho ene ne kodi nkomo upon letter otro koma wo mo say ma banifie abu ne fie atofom ne gate atofom agbo ra ne bedroom asisa de omo pe bia ne wardrobe mu ne mama yi agu fom atietia so ene ne mpaboa ne besa log ne mayi ni nyina akọ de be poti na no omo pe woni fie ho oti ase ene oto nsa frɛ no se omra na yendi sa ankomo no okodru ya menua se John enye sa ankomo no na onu ne ka anwasem letter no nkomo wu ne mum Kwame Nkrumah na de bina egu Aboso Glass Factory. On the 2023-2024, there was an announcement made by Maso Kofi Jumah of GIHOC, former GIHOC, who said they have taken over Aboso Glass Factory. Unse omo adwuma no ntwa ehu adwuma na omo kra ntwa no na Kwame Nkrumah pen so no omo ye ntwa oti ase eye glass no omo ye bi wa car screen ni ade nyina omo ye bi ho enti no they want to take over sa we no se ne be mtoa no no mutim dia aton wo monsa oti ase enti omo koye no and ade bena egu ho na ayira enti yembisa Maso Kofi no so we there it was a management and a board decision and so bibia no amupebia no when you go into the archives of GIHOC you can find all this because na de bena ntina na de bena Kwame Nkrumah penso oti ase Kwame Nkrumah penso na me de me yawa asem nyina ne se Kwame Nkrumah jaye factory 330 NDC fu anemu mu yezi muton mu 300 di odi ase muton mu 3 hwe asekwa he ya wo jute factory ya wo shoe factory ne papa mu ne sisi we NDC fu na ye ne sa na obi akoton na de binase waton pa condemn the niema ye ni se odi ase then from Tuesday ebesi Thursday no onimu se Friday na itwa mu no ye holiday nti no Thursday na nwumre ena ode a bill bond of 65 million Ghana cedi ebe tu ni trizo na 65 million ye ton condemn enya 65 million what you say that from Tuesday no ebesi we so ma na aduane o so ma na die ebe yo Thursday na nwumre no yare bi ebe so Honorable Kofi Jumah mu no enya asem ketwa enti omo bo akire de ne ko EOCO for a clinic om do na doctors ne say ade na ni enyan ti di say e bono achi e de ko Kolebu teaching hospital nti woda ICU me ne wo ekasa sisi en Maso Kofi Jumah omontimi emiti bail condition no mama nka yare no wi ansa na ma bail condition okay say we develop ulcer say ni yam nyina twakro oti ase ni yam atwakro say kakraka doctors are diagnosing doctors are diagnosing at the report about diagnosing no of when you develop us from Tuesday basi Thursday asem ketwa ade hunger strike na obi a onu agbawura o bedroom asesa wo dem niema ne wo document ko oma waduane obedi oma wo de ka kire me obi fasa akwambone so ebowura o private residence yes ade na oma waduane obedi eti I think say wandi oba akwanya nso ni ho ma family member bi me see ya makwa me ye ne nankasa o asema ye kan wo Ghana ha no eya some serious o EOCO boss no remo acha ade a oye no ene opemso kan ye no
say 2 million monyanti mu de ye de amope emra ni Ghana ha say wu ko bi fi a e wo say wo de court order eko ono nkura court order wo emra be na wo Ghana ha say obi wura obi bedroom bubup no abra woni ho esisa de awope eko de man ye serious about condition no a ubisa no asem ne say ma remo acha no ono wadi kan ba wo dem asisa wo document ko eti niam a wo begina so defend wo ho no wabefa ko but that's serious now I say my nipa ni fi say ene MPP ene eye maso Kofi Jumah yenya basem no na nda ho no o kire bi say koye me no mienu a ede be na obeka o ti ase wo boru obi fie esisa document obetimi ede defend ni hu nyina na wo de akogu office afa wa chi nipa no na wa sa ka chense me disika kokroko we atoso minia ahomte eti sese woda ICU ho a yokofo akintina wafo mienu tene nchen a omo twen se ne ho beto no no masade nako eti be condition 65 no de obi anu ho obenya 55 million 65 million nada obi to condemn nya seska we mo amomo to 300 factories kra no munya seska no eti ade e koso de se don charges some dey abono no na wo kan say eno na meka chewi ton na de bena nkroma edi ebegu ho o ti ase o makọ ho eni ho nti no ono na ye announcement say o ko take over and of which bottles are na ye use no you Kwame Nkrumah time no and the same bottle you use but that's minimum dey say we compare with you amode no ne de modi ye na no chema wuntumi di ni de mi hu se de ye ka ho asem de but sa honde no ye hu bi da bi otie o man ne ye chechire e no man no so emra wum but ekoba ne say ba kwa wanya to me over you no he is taking and abusing the power na ye dia ma wo no which yaye demonstration okay say November last year MPP 4 year yensura hunhura demonstration ansa na this month kra na yasan ye bi wo sunyan ya o ti ase ni nyina no omumpe embua wo emfa ho na eba ne sen yoko no afa na aba na ana yoko na wo hodada EOCO has been there yes eti omuche NDC ni ba ko a yoko foko ni fie ekwachi ni se akukọ esa gbowura ne bedroom bubu ne pono eyi ni demu eniama gu fom esisa de peko omuche NDC ni ba ko a ye ne sa de no and I'll stop talking about this issue but ye anya sa de a na afa ne mo introduce de a ye nyina ye de o ti ase ye nyina no aye de said achibi a otumfo susu de na no atumu na na say onu kura mu didi no because asemu edin ba wo man mu a musu etoa no mu dwa etoa no na no de boku idie ne esensemu nyina anya otumfo na mokọ no ho mu wo sa tumi ni nyina you couldn't solve it IGP mu akọ ho ye tutu obondukam afa na osimema mu police lot ene odi yi ne ho ano otumfo hwe aka asemi now we the same process no they can some for mo de mu yusu abai to me and am de eye de no account was say to me na manya no mu yusu no de am pe bia na momo no emre wo hwe ye ninka so okay into that is update into